Hello guys, welcome back. Itu ni pun hinat je kidang khat le ni za ma khat sen katin na. Zani ni hokin ka in ba hin pasal khat hun na ka hun ni le tu no ma hi in na. Pasal khat hi hun ten dip khat an ki choi cho dip khat an ki choi te ne la. Ka va le mi la lo ha mo a hin ti ka chi do la na. Now lung sit te in ni ding nei pi ne kapa hi akeng akitu ke in kasum lo zo si hi ama chunga ki chai hi a hi e ati in na hei chu ni ding an chang nei pi ne sia khat ham sia ni ham sia thum ham na dei za chu nei pi ne ati in ka yang hi ha de bom chu ka wal an chang om ji na chu a hi nan te ka ti a min za an pi so ji na chu lung sit ta chu ko ka ji pa ka do le sia khat chu pi tang ati in ka pi le now lung sit ta in nei pi be ni atin ten ke yang an chang ke wa an chang nei lo sa ka pi hin na lung sit om ji a ka pi la hin an thum be pa ke hon jang ka nei te hi ve chu ka nei ke ho jang ni kha ani jang ka nei ni kha ali bo ka nei hi tai ati la a sai ji ne i chan chunga ki pa de he ka thi le a sai te ni hi la ka ji pa ko ma hung ki ho pi ne ka thi a hung do le he chu ipiti ham he pa ti kapa ji de na ki su kha in an chang nei pi ne na pi ta chu la ati le tia chun aki cha thim ham khe ta pon a chi a pek cho ki pu na chi ki tan na sipat ta chu lim khap de ka ti le piti sei da ham ka kap num be ki pon na ma chu tu ka in sa teu ni kha la ngai ka in sa teu na hi ka chi le hi ti pasal kha no ngen ho na hum ka ti hi ni atin ama ko ma jang chu ka in sa te ko ma chu ka in sa te ma chu sel kha na pi le ana thum be na ne ka khumin zo mun nom he ti fanga chu ta ka gel ke le hilo mai the he na ta ha ahung kha ki na le fa video ka hin ka ti kan lung hang to apa a chu bang ki lung sia nu nga ka ge le kan lung hang be sa ka si ni na tu kha ba